Pozdrav youtuberi, ovdje je Bosnian Tutorials i danas ću vam pokazati kako da pronađete Banshee u GTA 3. Pa da krenemo. Pokazat ću vam kako da pronađete Banshee odmah na početku igrice. Pa krenemo. Idemo ovdje. Za mene Banshee je jedno od najboljih auta u GTA 3 i jedno najbržih. Ne kažem sad da nešto, ali to je meni jedno najboljih auta u GTA 3. Meni je veoma brzo, ali eto, znam da ima i bržih i sve to, ali meni je Banshee najbolji. Kako u GTA 3, tako i u GTA San Andreas je. Idemo ovdje. Izvinite za ovi sudara, ovdje što se sudara svim ostali. I evo ga, Banshee je ondje. I kao što vidite, ovdje je Banshee. Evo se sad malo prolazio sa njih po gradu. I tako, kada dođete do onog mjesta, vi ste uspješno pronašli Banshee-a. I sada malo da se vozam po gradu za Bansheeom. Pogledajte, meni je ovo stvarno brzo auto, mislim, ipak. On je budale čovjeka. Ne pazi kuda vozi. Znači, to bi bilo to, youtuber. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!